Kardom, pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradona pansimi, Kardom pipajir puniklo. Pini birtatan bang, nilimen, sami mirdan pangchupi. Tangtenon, birtang tompen, arjupon itha. Kicheng siang deng ni hang phanglok pet pathok lamalong karli tang jeng bia ki samaphan trim kang dukamai paman pon. Sonsi thang ni phai kep lang pher constituency parlu ni hang phanglok pet pathok lamalong kicheng si karli tang jeng bia ki samang kang apharman alang ni aphan trim kang dukamai paman pon. Ada porphai troxia don ring pupon si karli tang jeng bia phan kachikimo sai deng pon. Lapen lang bangso kachikimo pon along ni hang phanglok pet karli tang jeng bia ki samalong rong trokarong sar sitame methang ardon rabatung aphan chikimo pon si trim ki chogodun lo lason si jeng bia rong sitame bang prikera troxi lapen kendra singa rong sitame bang koresi choi ang tirang rong pen kadokowi bang prikep saet tok bia rong pen kadokowi bang phokera pli katon tirang rong pen bang inkore troxi lapen long sing tong arong pen bang kore serke patuman chikimo padu ponsi tirim ke thok ponlo lapen apit pathuk lamalong chupati dun angkung satami padu pon tirim kangdu ko maitur kamamai bidisar lake menching rong hang ke hai timung Lawrence timung atul terang maipu tenjing ti konchom bang babu timung atopen chupatir pi ponsi pini ke cheng siang deng tirim kangdu ka jamek paman pon lapen amparta ni ingkan ki thom mati ingdeng ki thoman paman ponji pusi phrang kya thingno lang pachini don labang somai long alu hiaman penang kachitong dun laki ramsing timung abarin MEC KARBI ang Thomas Council kisaf terang rada cycling bang lapen non ki khibom ni hang phanglopet akisamalong SGB babu bi atum pus chitong dun pusi misen lapen ang samjin pen pachun pon news report KARBI ang TV9 News. Sini ni media lutung khani ni lutung khan juro palo lutung mata tor pang ope tirim kacing duk asailong na lutung jebang pen lutung malong nang serap nang situ tu napot lutung ini ladak kacing si tor pang ope tirim kacing duk asai kete kon ke ata pen lutung ladak rong thok jeng be kisam rong thok do ladak kasi larong trok arong sar pen cheng long ni tum ke cheng sia asai adap por phai trok ni tum chikimo pono ku jeng be na ke alang ni ladak tor phong pet rong ke kim cheng abang pui lo ke sia alang ni phan pati pi ponsi alang ni long na ke tum rong na ke seng cheng na ke tu na bang phu tum phan pen chikimo ponsi ni tum ini alang ipan atap chekimo ponsi la arong tinta mena arong la karlita tumphan chekimo ponsi KARBI arona tengpen da KARBI ke peju pon teng sai teng pon lo kirang jilang usitamen litum lason tirim kang dok amai bang litum klem pon la the ni litum kemang pon ate ki ni kan ke thoma tining pen cheng lo la sin muning si na ni kan thoma la litum klem pon la la si kadu kabe arab putame bini ke klem ke cheng putame lang litum pan arong nang si pidin lo mate muning damai ni litum han la non litum si ke ja pon lo tame ni litum han alang litum bang muning tame muning tame pan so se akimi made 500 se ke he aket he utame klempon sinang pusini tumhan ako kita ki menang le tula sini tum 500 se muni kame di klempon si panci siglo sinang le tumhan me churo lo ni tum tame ni tum long pan a sai ro ko na menang si tom pe ni sila 500 kan kini choro la nilitum la dihina mo bangke nilitum la rong asa atu ben don me karpela so donolong harap ko cirung besi ni tum la so sai bang pacun ponu la si kirang jilang akut putame alang ni tum don me karpen tame akko la son thok nang cerap nang citu dun po pusi itu long tu la pen sang putame itum adom tin ilin pen cirung si ini la pen am acar do tu putame ni tum han acar pen nang kerap dun do alang ni tum han tame
muning kira ini pada melang itu muhat ani nang teknologi pen ani samloje muning kami langsung nak kam anso se claim na ki cheng mana min itu ladak pendel hempen cinglok lah selong pesan nak ki claim nang rekod ka kurinya ni bagian itu mencelang nuku pada melang itu ni pan terus dalam teknik sekian kepal jam. Central IT along Puloni BJP tumpen jai kachar mi phike kai pon. Sansi Puloni constituency parlo Central IT along IPCL se mai phu jai kachar phan mi phike kai pon. Ki kai na ko theki aman ki dunai KARBI ANGLONG si ma phan IPCL se tuma mai phike kai la ki sining duklo la sajak si pini jai kachar mi phike nang koklo. Labani si KARBI ANGLONG na rat phan pachini pon IPCL se tum na ke kechobaya party rata phal kechong thia party la si penyakan arara tum official sia long pen COC VJP long nchik ogdun la pen personal ke chok chajok party lam palut nang puta pachini pon yang silasan claim bom lang puti ni tum tala si official sia tum claim ma la son thasi claim nun puta pachini pon puluni pen arun katar KARBI ANGLONG TV9 news Benglong rat apantame bangso jai katha tum ke chok chalam pachini phan senili tum dak 12 long puluni consensi BJP mondol president hoi peneli tum kini bangso program jeng ponang kolo non la bangso apor si athipia lamang elalo pini dak neli tum puluni BJP mondol hoi pen jitu monarlo apor taso hukum sing teron alam ki pen jak alang litung KARBI ANGLONG litung kaching honai Dr. Toliram Ronghang sar aphan ame phi meke kai thak nilitung ning duglo la pen ning ipung son lo la sipini nilitung dak social media thinglo wangnang koklo sidak nilitung kado we claim rapet BJP along mondol claim rapet jirpo tum pen chenglok mohila morcha an pars tame dak nilitung ke thi ding tum kado we labangso puthak chingwai pen ning pung pen pini labangso jai katharami phi meke kai ang deng an bang nang koklo asia prangsi bang ke lalo pini labangso alama puthak KARBI ANGLONG atok ano kado wetumta chini je jai kathar kosono monit ma lapen jai kathar a karakter koson ma labangke ilitum aningwang tame social media along langlok long te platform nom damlok lo te thek long ji tasila puson ke chok che anti social element pule ilitum udam data henune alang litum asonson ki ong dung KARBI arat kilu kelom atok anu ke do KARBI phan ke chong thui mentune ke 6 schedule amendment mentune ke autonomous state amendment mentune ke pene tribal amendment lasila puson kam ke claim pon nabangke nilitum dak koloni mondol committee hoi pen pin rem pon lo la pen alang liphan nilitum sodak pen adai en ponai KARBI ANGLONG araratum doan tame la so puthak ke pusinitum dak koloni mondol committee hoi pen tame chuniri pon lo athema tang te pini berta ke lan si ington pon ikoklo domi thakme